Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Millet telekanalında Haberler informasyon programması taqdim etili. Studiyada men Abdullah Josman çalışam. Ahmejit rayonunun Ulu Çoqraq köyünde yaşagan İbrahimovlar ailesi evsiz kaldı. Irkun Kemer mikrorayonlarından arabanın çıkmak için adamlar canlarını tehlikeye uğratalar. Millet teleradyo şirketinin cemiyet şurası toplaşıp geçirdi. Cemaat hareketçileri ve Ahmejit Memuriyetinin vekilleri Ulu Vatan Cenk veteranına Zeynep İbrahimova'ga musafirlikке yol aldılar. Bu ve diğer malumatlarını bizim yayınımızda seyretiniz. Irkun Kemer mikrorayonlarından arabanın çıkmak için adamlar canlarını tehlikeye uğratalar. Bu hafsız değil. Vaziyetini svetofor çizebilir ama memurlar onu yerleştirmeye aşıkmaylar. Sakinler bu vaziyette ne yapmalılar? Bu hafta Enver Ablaziz. Очень нужен светофор, пожалуйста. Adamlar indi xavgalaşmaqdan yoruldular. Aylanma yolga xavfsız şekilde çıkmak uğrunda kureş toxtamay. Piyadeler keçti o günde nakliye vasıtaları gibi. Millet telekanalı Mamak yani Stroganovka köyünde svetofor meselesini birkaç sefer aks etken edi. Tap 2016 senesi biz Kırım'ın nakliye nazirligine müracaat etken edik. O vakit gelgen cevap böyle idi. Ahmejit şehrinde Vostochny obxod deb adlandırılgan araba yolda piyadeler keçitinde svetofor yerleştirilimi boyunca işler 2016 senenin sonuna kadar yakınlanacak. Lakin ne yerli sakinler ne de biz bu yerde svetofor obyektini tapmadık. Şaşılacak şey. Невозможно, просто трудно отсюда выехать. Нереально. Могут и снести, и разбить. По утрам выезжать крайне тяжело. Вот, у меня жена водит, когда машину подолгу здесь стоит, потому что она боится выехать. Здесь надо ловить доли секунды, чтобы на большой скорости выскочить. Нереально выезжать отсюда. Приходится вот туда ехать и разворачиваться на Луговую. Cumhuriyet paytaxtında böyle havlı yol damartaları az değil. Yaxın yerde Kefe trasasında Boğurça ve Anayurt kasabaları arasında adamlar onlarının meselesine dikkat ayırmağa rica ettiler. Balalar mektepke ketkende trasasını çapıp geçeler. Hartlar hastahaneye ve camiye katnaylar. Anayurt kasabasında yanı bala bahçesi kuruldu. Ama çoksu adamlar bahçağa barıp yetmek için federal trasanı geçmek gerekler. Этот вопрос нами, он выносился неоднократно. Выносился, но вопрос отвечает, либо нет финансирования, либо нет. Я знаю, что в этом году предусмотрено не только светофорный объект на Каменке, но предусмотрено бордюрное ограждение полностью на этом участке. То, что касается светофорного объекта по Stroganow, я возьму на контроль этот вопрос. Elbet bu meseleler bir konuda çözülmek gerek ama adamlar daha ne kadar beklemek gerekler. Yüzlerce adamlar canlarını tehlikeye uğratalar. Bir svetofor insanların sağlığını ve canlarını saklayabilir. Enver Ablaziz, Magomed Nesturov, Millet için. Ahmejit şehri Akmechet kasabasının sakinleri özlerini sivilizatsiyadan uzak dep sayalar. Onların sözlerine göre bu kvartal abdanlaştırılmagan ve hatta xavfsız değil. Biz Devlet Duma mebusu Ruslan Balbek ile beraberlikte mikrorayon sokaklarında kezindik ve bu meselelerini anlamağa tırıştık. Дети туда падают. Кому жаловаться, мы не знаем. 9-я улица вся утопает вот так по грязи. Bu Akmejit kasabasında Fenerli sokağı. 3 ay evvelsi mında yakın 1 kilometr uzunlukta tranşeya kazıldı. Kanalizasyon trubalarını yerleştirmeye planlaştırdılar. Kazılgan tranşeyalar azbarlarga kirişlerini bozdular. Adamlar vaxtınca köpürler yapmağa mecbur ediler. Bundan gayrı kurucular su borularını kazıp çıktılar. Suvuklar olganda her şey buzladı. Sakinler susuz kaldılar. Так и заморозило, да, все? Заморозило. Вот мой дом, вот это белый сзади. У меня, например, и у сына, и у меня. Bu notada işler toxtatıldı. Bunun sebebi leyha doğru tızılmagan. Kurucu anlaşmanı bozdu ve bu yerini böyle alda kaldırıp gitti. Sımarışçı ise kapital kuruculuk hizmeti 3 ay devamında hiçbir şey yapmadı. Неужели, вот что вы сделали? Вот вы уведомили руководителя СКС, уведомили там курирующего вице-премьера. Ну какие действия вы, чтобы не допустить, предприняли? 2 месяца, вот я бы сейчас бы не приехал бы, сколько бы еще бы вот это
это вот разрыто было бы. Оно Люди уже бы стоит через 3 месяца. вот 3 месяца прыгают. Меселелері олған yollar жедвелінің соны yok. Оны еп девам etmek mümkün. Şimdi 5 kilometrlik yolның құручылығы фаал суретте кетмекте. O 2 mikrorayonni Ақмечет ve Burçaqraqны bağlayacak. Lakin құручылыққа yağmur suvları ақызылығы ve bu yolға alып келген кірішлер назарға алынмаған. Ярық ile temin etilip ile de aynı böyle vaziyet. 2 yıl evvelsi құручылар tellerini çektiler, лампаларını koydular. Ama şimdi gece mikrorayon sokaklarında karanlık. Нам очень трудно, мы затрудняемся, у нас маленькие дети, у меня только в доме 5 внуков. Особенно трудно нам в ночное время. Қазылған соқақлар Бурчақрaq қасабасында да бар. Бұл меселе Эмел соқағы. Сәкенлер бойле вазиетте чекішелер. Чүнки бұл яллар Алими Абдынанова адыны ташыған 44 санлы мектепке ве бала бақчаға алып бара. Пока нам не закроют вот этот участок разрытый, не можем закончить дорогу. Подрядчик готов. Марсель. Еще основная просьба, большая очень, это вот тропинка. То есть построился детский сад, мы заблокированы по передвижению. Bundan gayrı Ақмечет қасабасының сәкенлері спорт мейдан құрмақ, ветоплашулар, байрамлар ve başka tedbirler geçirilmesi için oda құрмағақта rica ettiler. Devlet Duma mebusu Ruslan Balbek епісі seslendirilgen meselelerini şahsi nazaretine aldı ve yakın vakitte olarak da Cumhuriyet başına haber edecek. Sultan İstakayeva, Sanzivadinov, Millet için. Ақмечет районының Улу Чоқрақ көйінде яшаған Ибраимовлар айлесі евсіз қалды. Алев оларны мескенсіз ве мал-мүлксіз қалдырды. Евні ғайырдан тіклемек үшін қорантанын парасы етішмей. Шымды Ибраимовлар танышларын евлерінде яшамаға мejбурлар. Мұхберіміз Айше Шлокова қазаға орғанлар иле сүбетлешті ве оларға насыл ярдым кереклігі ақта девам ете. Вообще все сгорело. Ни балки, ни крыши, ни потолка. Даже вот стены все обгорело. Янгын юз берген ерде тек диварлар қалды. Дам yerine ise янган ағачлар қалды. Қаза январьның 26-сы геже oldu. O vakit İbrahimовлар өмірдешлері геже сменада çalışa ediler. Evde ise Қоранта башының сақат анасы, 10 yaşlı kızı ve kaynanası buluna ediler. Мама смотрела телевизор, вот этот слышу, говорит, едкий дым, вот этот запах. Мама вышла, ну, вроде как резиной пахло или что. А здесь шторочка вот так висела. Ну, мама так приоткрыла ее, а там дым, говорит, такой дым. Я, говорит, эту шторку сделала, и дым этот, огонь на нее. Видимо, воздух попал, и огонь, говорит, на меня. Яхшы ки бір кімсе янгында зарарланмады. Янгынчылар келмезден evvel yardımға komşular келді. Олар ateşni өз қоллары ile söndürmege tırıştılar. Зять прибежал, начал вытаскивать людей, там газовый баллон, ну, помогать в пожаре. А дочка нас в это время разбудила. И мы начали, так как у него не было здесь электроэнергии в колодце, и мы начали носить воду через дорогу от меня. Ведрами здесь ребята помогали. Алев evnin damını, mebelini ve turmuş eşyalarını yok etti. Kurtarılgan şeylerini ise kullanmak mümkün değil. Yaxşı ki vesikalarını evden çıkarıp yetiştirdiler. Здесь электричества не было, поэтому проводка не может быть. Печку каждый год делаем, строим, как бы прочищаю, я ее смотрю. Отсюда не может. И хоть бы из-за печки начался пожар, ветер дул с северной стороны, он бы сгорела бы не вот эта комната, а перешло бы туда, где находились люди. İbrahimовлар Улу Чоқрақ көйінде 20 yıldan beri yaşaylar. Bu vakit devamında olar ev kuralar. Bir odada 4 kişi yaşaydılar. Soba ile kızındılar, aş ise balon gaz ile pişirildi. Evni kurup bitirmege arz eteydiler. Hatta balkaları koyuldu, dam töşemege hazırlana ediler. Lakin kaza keder etti. Обгорело все, потолок вот обвис, там наверху ни кровли, ничего нету. Şimdi bu odada yaşamağa çare yok. Divarlar kara ve acı tütün kokusu. Kazadan son İbrahimовлар tanışlarının evlerinde yaşamağa mecbur. Anda konakbaylarının ailesi özleri zornen sığışalar. İbrahimовлар ailesinin paraları damını gayırdan tiklemek ve kosmetik tamiri yapmak için yetişmey. Vatandaşlarımızga yardım göstermegi istegenler ekranımızda yazılgan bank kartasına para yollay bileler. Ya da berilgen telefon vasıtasıyla bağlanmak mümkün. Ayşe Şolakova, Ervin Amiraliyev, Millet için. Бақчасарайда Свято-Успенский монастырь ибадет ханесі территориясында янгынның себебі сесленdirildi.
Евелкі малюматларға көре қатты яқарлық или çalışқан котелдан көмірлер атылды. Хатırlatамыз, янгын январдың 28-інде жүз берді. Нәтижеде еді бір қатлы иншаат янды. Ибадетхане озы зарар көрмеді. Кенеде кадр денішівлер Бақчасарай район мемориетінің яны ел бақшысы тайынленді. Бұл вазифені Светлана Львова идайтыжек. Эвелері о тасил яшлар ве спорт идаресінде мудир вазифесіні бечереді. Хатırlatамыз, 2017 сене декабрь айында Бақчасарай район мемориетінің сабық ел бақшысы Владимир Удахин Қырым ел башчысы Сергей Аксеновның талабы ile иштен бошатылмақ ақта ариза язған еді. Аксеновның сөзлеріне көре Удахин қойылған вазифелеріні бежеріп оламады. Миллет телерадио шirketінің жемиет шурасы топлашув кечірді. Қырым татар жематының векілері де иштирак еттілер. Көтлеви малюмат васталарының ең актуал меселері музакер етілді. Салонда телесерджилер ве хараманлар отуралар. Бу инсанлар иле эркун хаберлер левхалары ве сихалы фильмлер чыгарыла. Студияларда субетлер кече. Ади инсанлар. Оларсыз ич кутлеви малюмат вастасы олмаз еді. Корышу хараманлары базы ерлерде тазырлелер, кимерде семахталер ве тевселер берелер. Мы стараемся, чтобы наш телеканал был таким дружелюбным, открытым, потому что имидж крымского татарина — это человека очень работоспособного, открытого, честного. Вот мы стараемся своих вот эти принципы формировать и у себя на телеканале. Яш телеканал сeyircilerinin dikkatini kazanmağa тырыша. Журналист года 2017 конкурсының нәтижелері бойынша событийный репортаж ве развлекательный проект года номинацияларда Лилия Виджат ве Эльвина Меметова мукафатларга наил олдылар. Фахри ярылхар ве дипломлар мунтазам суретте телеканалның хазинесін толдыра. Эркунузенан дашларымыз контент кейфиетлі олмасы оғрында тырышалар. Топлашуға телерадио шirketінің көзету шурасының векілері де келділер. Нас стали смотреть и не только крымские татары, и остальные крымчане. Вот это очень важно, чтобы канал стал окном не только в Крым, но и возможностью убедиться, как живут крымские татары, как живут, о чем думают, о чем мечтают, какая картина будущего. Вот если мы на все эти запросы сумеем ответить, это действительно у нас будет настоящий культурный рупор. И не только крымских татар, но и всего Крыма. Мнение наших общественных деятелей, то есть других национально-культурных объединений. Поэтому очень надеюсь, что наша совместная работа будет плодотворной. Всегда готовы на постоянной основе слышать те или иные предложения. Телеканал геже күндүз сeyircilerini чешит лейхалар или айретті қалдыра. Крымомания, хэштег иште, спортивный характер, біз білеміз, қандынғар алеміз софраға бұйырмыз маматеке ве оператив хаберлер блоклары бұяйынғарны сeyirci çoxtan білеве севе. Яны 2018 сенеде янылары да пейді оға. Яйла бою, чағыжы лив деген музыка лейхалар менің тарихым, яни моя история муафахиетке алып келген мешахатлы yolunu açқан лейха. Оның хараманлары эписоманияларны кечіп мақсадларына иришкенлері ақта тариф етелер. Ватан седасы радиосын омырынде венки шафында да яны басамақ. Сейчас у нас 3 точки радиовещания. К концу апреля планируется запустить еще 10 точек вещания, что позволит охватить 80% полуострова. Такого раньше никогда не было. Топлашув девамда иштиракчилер тарафындан яны теклифлер сесленді. Можете ли вы нам предоставить как дополнительное время, чтобы журналисты приходили к нам в гимназию и обучали или представляли видение о журналистике, о телевидении? Рассмотреть возможность также знакомства нашей молодежи с выдающимися личностями прошлого. То есть это и политические, и культурные деятели. У нас есть свой крымско-татарский театр. Есть у него довоенная история, очень интересная, очень богатая. Вот хотелось бы, чтобы об этих людях мы больше рассказывали. Вот именно история довоенного театра. Seyircilerin хайдылары ve tileklері енді бақылы башқана. Мутехассызлар оларны өз незаретіне алачақлар. Миллет телеканалының журналистлері әр вақыт yüz берген вақияларын мерkezінде болынып, seyircilerini en aktual ve erkezін rahatsızlаған малюмат ile temin eteler. Диляра Шевкетова, Арзы Хасьянова, Дмитрий Низовой, Миллет üçün.
Бүгін Қырым пайтақтында Ақмежит районының Жемиет шурасы оз бірінші топлашуына кечірділер. Анда яны рейсті сайланды. Бұл Михаил Стрельников олды. Топлашуда чеші түрлі суалер бағылды. Олардың арасында сайляв участкаларда көз етувжілер жедвелеріні шекілендірлі. Шураның esas мақсады Ақмежит районының сакендері оз граждан ноқтайы назарларыны әмелге кечірмесідір. Ответственность на общественном совете лежит очень большая. Это необходимо сформировать независимых наблюдателей, которые будут полностью аполитичны. И они должны будут проследить на выборах, чтобы не было нарушений, и чтобы каждый житель Симферопольского района смог проголосовать открыто и прозрачно. Мобиль телефон ве мақсулатлар, Жемиет әрекетчілері ве Ақмежит мемориетін векілері Улу Ватан Женкі ветеранына Зейнеп Ибраимоваға мұсафірлікке yol алдылар. Селам алейкум! Мақсулатлар или торбалар, бақшышлар ве Гузель Кейв. Улу Ватан Женкінің ветераны Зейнеп Ибрагимова мұсафірлеріні бұйқуванчыле қаршылай. Телефон сорадыңыз? Дедіңіз керек болғаны? Çok sağ olun balam. Telefonsuz çok yaramay. Мобиль телефон шымды бұнсыз өмірні тасавур етмекнің чаресі yok. Жеп телефоны олмағаны себебінден Зейнеп қыртана ата желе ярдым чағырып олмаяды. Sını çastına versin. Yaşsın balam. Allah işlerin on getirsin balam. Женк ветераны мақсулатлар ве мобиль телефон сатын алмақ режасы иле Идель Жемиет тәшкілаты Ақмежит мемориетіне мұраджат етті. Ко мне обратилась администрация города Симферополя, комитет межнациональных отношений. Я, конечно, не дослушав даже до конца, сказал, что я помогу, потому что я знаю, что такое ветеран войны. У меня дедушка покойный был ветераном войны. Я знаю, что они в жизни пережили и что для них вообще внимание. Я всегда зазываю всех, и людей государственного уровня, и простых людей. Чем есть, всегда нужно помогать. Надеемся, это скрасит и как-то настроит все-таки на позитивную ноту нашего ветерана, потому что очень важно сегодня помнить то, что было с нами, с нашей родиной. Зейнеп Ибрагимова Ялтада лимане яни голубой залив адлыкойды дүнияға келді. Женк еллары 15 яшлы бала шағында о партизанларға ярдым етті. Татасы иле орманға барып партизанларға түтін, аш, сув ташы еділер. Хартананın ordenleridir balam. Хартананın ordenleri balam, balam, yanacığım. 6 yaşında ailesi ile Özbekistanға sürgün etildi. Vatanға қайтқан son есе ev алып olamadı. Епысы книжкаға қойылған паралары көйіп кетті. Şimdi сақат қызы ile onun evinde yaşay. Женк ветераны Тамманада бір şeysiz қалды. Evi yok, toprak da alıp olamay. Скиталась, конечно, по квартирам. А сейчас я проживаю у зятя. У него своих 3 семьи в одном доме. Очень тяжело, конечно, и очень тесно. Тут 11 человек, и я 12-я. Идель Жемиет тәшкилатының векиллері дайыма ветеранларны хайырлайлар ве оларға ярдым етелер. Бұл көрішовның сонында олар Зейнеп ханымға ве Ибраим Ширинге мұқадес Құран китапларны едие еттелер. Айша Шулакова, Алимек Айбулаева, Эрвин Амиралиев, Миллет Ичун. Мектептен evvel dini terbiyenin yanı usul yolları yardımının Qırım musulmanlarının dini zengінлігіні saqlap qalıvı ve inkişafı. Qırım musulmanlar dini daresinde boyle mevzuda togerek masa olup geçti. Mında ruhiyatçılar, İslam din hocaları, başlangıç sınıflar hocaları, terbiyeciler toplandı. Олар мектептен evvel terbiyenin formal olmagan meselelerini müzakere ettiler. Cemaatның diqqatına kitaplar, inkişaf ettirici oyunlar, Qırım tatar halk zengінлігіні saqlap qalmağa yardım etken usuli yollar taqdim etildi. Балаларымыздың doğuştan, en küçük yaştan başlap dini terbiye sahasında olmasının büyük bir faydası ve emniyeti olacağına inanamız. Faydalı ilim leyhası çerçevesinde balacıklarının çalışkan ve din hocalığını yapan bizim mütehassıs hocalarımız yıl içerisinde bir kere böyle bir leyhalar hazırlamaktalar. Yeni metodik usullar geliştirirler. İnşallah bugün Kenya'da onların arasından en faydalı, en çok pedagogika standartlarına uygun bu metodik usullardan galibeler çıkaracağımız inşallah.
Февральның бір ве екі күнлері Ақмежетнің бір қайт сұқақларында ұшық олмайжақ. Бұл тамиришлер кешілуінен бағылы. Бұақта Қырым пайтақтың мемориеті хабар етті. Февральның бірінде саат 8-ден 17-ге жем Октябрьская, Кавказская, Ленина, Пролетарская, Курчатова, Одесская сұқақларында ұшық берілуі тоқтатылажақ. Бұнан ғайры февральның 2-сінде саат 8-ден ақшам саат 5-ге жем Ленина, Пролетарская, Шмидта, Кавказская, Воровского сұқақларында ұшық олмайжақ. Бұақта тәфсатлы мәлумат или шер мемориетінің ресми сайтында таныш олмақ мүмкін. Шымдылық болған мәлуматларымыз еді невбеттегі хаберлерін чықышларына қачырмаңыз, евлеріңізге тек ие хаберлер келсін. Көрішмек үзлем, саулықне қалыңыз.